utakufa Yurika. Ni nani tena? SMS na Kenny mwalimu. Utakufa vibaya wewe na kuhurumia. Ukiona mtu anajifanya mshauri sana juu ya vyako, anajifanya mtu wa maana, kule usiende. Kule usiende. Kuna watakuchukia, jue una nia ya kujipambania ili kesho rudi nyuma. Kule usiende. Ndugu usiende. Oya 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 oya. Oya 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 oya. Kule usiende. baby, alo, takunaje alo? Kule usiende, una kitu nenda lumbwa. Unaenda kanisani mahubiri tunarogwa. Kule usirudi, walo watakugombanisha. Kule usiende, eksi wako anakuita, pengine ana mimba anaenda kuvalisha. Ushasomaka, ushaonaka, pia ushasikiaga, shetani ni mubaya. Oya oya oya